Assalamu alaikum. Nauna thérapie le 10e mois 2022. Bonjour à toutes et à tous, partout où vous êtes dans le monde. Nous sommes ensemble ce matin pour se partager quelques idées par la grâce d'Allah. Meɗen salmina on nokku ka wonɗon min andintina e on ɗiɗon ka ɗerol nawna selli ɗerol ñawdaygol bi isinillahi nawnaje suuɗiɗe, nawnaje ande, nawnaje kulol, nawnaje mapundeji, nawnaje ɗe goɗɗo wata yewtudude e goɗɗo mais hara hino warbude o tigi. Salama Diallo Fatoumata Binta, Salama Gaston Diallo, partagez le live. Kala ko jattuma ɓuttu on ɗum ɗon no dowa wattanede yiila e mum e to ñawda ɗum ɗon ma yaltina ɗum ɗon ka gurdam ma. Merci Pita, merci Bamarwan, merci ma sœur Binta Diallo, vous êtes toujours avec nous. Kala ko bonnamma ɓuttuma parce que kaka nder ɓuttu yi'itotoɗa ko tuma tawi ndiyan ɗan no deeyi si wawa yi'ude hoorema nder ton. Gandal koye nder ɓuttu heɓoto, jawdi koye nder ɓuttu wawata jeerude jawdi ndi wonɗa e woni ndi. Ala mo ala heɓude jawdi si tawi himo gollude on ala. Neɗɗo ala ka hoore leydi ɗo mo ala heɓude jawdi wonɗo gollude. Neɗɗo ala ka hoore leydi ɗo ka arata e saayi tawata o ala ɓutto, o heɓay saayi kungo ɓuttini, o heɓay saayi kungo heɓi cellal e mum. Kono ko honɗum serti waway ɓe goɓɓe ko maɓɓe kon duumo, woɓɓe ko maɓɓe kon duumotako, ko nde tawata oɗa ko sanga ɓuttu makko on, ko sanga cellal makko ngal, ko sanga ɗon o immi o darani o jeeri fiyo duumo. Wata sikku ko wiyata kon ko duriye siɗa selli a ludda sellude. Cellal ngal hollima ko danketengal. Ɓuttu on kadi ko waka zalika. Sa sikki ɓuttanayi tun hoore mum la. Si ɓuttay ko an ɓuttinta. Honno ɓuttinirta? Sika ka dewgal a etike bere ko wawuɗa ko. Yaltu e wiigol a sanzay gorko. Iɗa mari option ji bus ko tampine en ko hunde wotere wonde yiwde. Ko tampine en ko hunde wotere wonde yiwde. Kala ko yiwɗa hunde wotere tawi wona Allah ko a tampowo. Ko Allah pet o wiya yi'umo kanko goton o ala tokora wala non dolla. Ko lutti kon fof sa yii hunde wotere mi wondiri Allah tagdo Allah on dans la spiritualité haray a fermi tambuɗe luttuɗe ɗen nde fof pet majje nden hunde wotere nden noon haray ko ɓe humoɗa e mayre e humagol e mayre ko halkugol hoore ma. Si tawi a wawata change gorko on iɗa wawi change gorko fillito. Si tawi a wawata change gorko on iɗa wawi change gorko, c'est une solution. Si tawi a wawata change debbo o waylotako hiɗa faala yo wonu ko a hiɗa faala yo wonu x, a naɓi a ñeñini beru science ji ɗi marɗa ɗin fof ñawoje naɓa artira yettugol avocat e yewto a naɓi ko naɓete ko fof a tawi jaka ko an woni e ɗaynitade wona on catégorie na on numéro goto. Si a wawata change gorko on hiɗa wawi change gorko, mana hiɗa wawi mo lontinirde gorko goo. Si a wawata change sonnajo hiɗa wawi change sonnajo. Oui, c'est très simple que ça.
kono non an sa yi dewgal wano enen no famirɗen dewgal sa yi enɗan no famirɗen enɗan laatoy en danger tu en danger dewgal wona nokkure ka yahata ƴetta ma jonneɗa non giggol wona nokkure ka yahata soit ƴetta ma jonneɗa enen ko ɗum ɗo yimɓe dewgal ko ɗum mo kala si heɓani ka ƴetta ma ka jonne aray wullitagol ngol no feƴƴiti jawdi wona nokkure huwodiral wona nokkure politique wona nokkure musidal wona nokkure association wona nokkure ka yahata ƴetta ma jonneɗa enen ko fayta ko ni yirde gurdam no yirde gurdam ɗan noon ko kala ka natuɗen ma kala ko fottuɗen e mum ma kala ko huwodirden e mum ko soit ko addi en ko ƴettugol ma ko addi en ko jonnugol no woodi ko additi ɗum ɗon kala ko yawɗa e mum ma kala ko natuɗa e mum andu ko hunde ne'etende ko hunde sanketende ko hunde remetende ko hunde yarnetende ko hunde danketende si soña ko remuɗa ko fillito a naati e dewgal ko awdi tudduɗa yarnu ndin awdi ko faalaɗa ko sa yarniri awdi ndin ndiyan laaɓuɗa a tutidi e leydi moƴƴiri laaɓi a suɓi awdi ndi tutata ndi konnguli ko yewtata kon golle ko gollata kon miijoji ko miijata ko miijotoɗa kon e nder wondigal mongal ko résultat ɗum yalɗoyta ko nokkure ka bana adama ɓeydoto kono si tawi a naatiri dewgal jonnali la ma a naatiri dewgal lampegerte kañum koyo jonnuto ko biais de banque mais c'est la frustration qui t'attend na non ɗum ɗon ko phase finale e ko sahi hombo innete oɗo équipe ƴetti coupe aray golle waɗi mais so ari ayni coupe om jonne ko sanga hombo yiyata remowo no ari yeeyugol ne'owo no ari yeeyugol o rewi e laayi fu sa yi ne'owo no ardi e ne'eteɗi makko ɗin ka daral ha bandirawo musidɗo no woodi ko golli atto o hewtude ka daral ɗo kono an a naati ka dewgal jannani ma an a naati ka dewgal ko biais de banque hara noon hiɗa anndi gurdam maɗan wona noon ko fek alle masque won biento tombe fillito dans la spiritualité tout est travaillement. Dans le religieux, sans spiritualité, tout est copiement. Masque. Nandolaro. L'hypocrisie est facile. Parce que yimɓe ɓen no hawji. Yimɓe ɓen koko feeñi comme ɓe suti. Yimɓe ɓen koko feeñi comme ɓe woni ñaawde. ngari ko ɗiɗi ko ngari feeñuki e ngari suuɗiki ngaro feeñuki kin wona ko duumoto c'est tout petit tan ko ɗiyata sonnajo mo yiɗi waɗgol maquillage ko ngari gono mais ko ngari honki noon éphémère ko seeɗani siko ndiyam memimo
siko duuɓi ɗin yeehi seeɗa a tawa sati en ba ngari ɓuri killa beede kinke o kinki yi o taako ko jikku ko kin ngari ɗon nelaaɗo alayhi salatu wassalam nodduma suɓogol wondiiɗo ko kin ngari ɗon woni hay guringi change hay gite ɗen change hay on poudre iwi ka yeeso ça reste ko neɗɗo on ko honno o yewtirta ko honno o wowondirta e ma donc haray si tawi an naatugol ma e association naatugol ma Occident Angola kala ka wonɗa yawde adnam naatugol ma e parti politique naatugol ma mi anda siko e musidale siko honɗum siko enɗam mawɗo naatugol ma e leydi e kala ka fottete sendo de si tawi ko a arɗo ƴettugol ma ko a arɗo jonnugol arɗo ƴettugol on no wiye parasite donc haray ɗaɓɓe antiparasite ɗaɓɓe gogo ɗaɓɓu gogo yiɗa so ari mettinamo gogo o en o yeehi si tawi ko an ko arduɗa ko jon ko barki ko menen woni barkiɓe ko menen woni Occident ko menen yiɗa andi noon ko honno wurirɗa heɗa andi tes un vrai souffrant a anino ha leeɓi hoore ma nde rawni dow aka rawde a diwnino ha ɗaɗi ma ɗi loyi si tawi ko a lampo gerto e nder wondigal ma ko a parasite mi jeejima dewgal wona fima parce que ko frustration e taƴu ɓerde halkay ma tu vas trop fatiguer les gens yimɓe ɓe ronki ñawoje il faut te former waɗu thérapie o moy ma waajito hoore ma ɗaɓɓum mo yewtita haray min nawna selli mi innima dalla spiritualité haray ɗi piiji ɗo ko piiji yarneteeɗi taw piiji aaweteeɗi ko piiji danketeeɗi si hewta noon ka ƴetta ma ka jonna a fuɗɗaki soñude ko an woni saketude buuri duuɓi heewri hiɗa yangade hiɗa lettade ɓe jonnama récépissé ma kala ko jonnaɗa kaydiroy temporaire séjour mi anda ko honno wiyaton ñawloɗa nano e ñaamo cowtoɗa ara ɗo lampo gerto a waɗali fondation gurdam maɗon taw a wonali garantie taw a heɓali hay darode a ala base andu sa wakkike sakum makum a yalti an e wonɓe gaɓen on signi contrat sa heɓoyi ko onon sa heɓoyali ko anto e gurdam maɗa ko gañoma accuɗa ga ko gaño accuɗa ɓe ko nene gata kadada gata ña sofani Allah bet marɗa giɗaɗa sukkude ɓe feetuɓe wonɓe haylade ñaama e laawi hiɗa ɓuri ɓe yimɓe ɓe nawnuɓe ɓe ala ko dankoɓe ɗa sukkude ɗa ɓuri ɓe yimɓe accu ha ñande ɓe maayi a anday nden ñande siɗa ɓuri ɓe yimɓe donc aray ka raɓɓiningo yewtere c'est à cultiver ɗum porto innata cultiver ko remeteɗum joni noon ko a wonɗo remude gurdam maɗan ka ko a wonaɗo remede wonɗo remude gurdam mumɗan ko on wiyete créateur de sa vie wonɗo remede ko ɗum wiyete victime ka nanirɗaɓe wa hika yiɗa wo hino hersi hino fela hino janfa o hunnali fodare nde o hunna fodare ko kanko wima ko o hunno fodareji
hore min nawna shelle mi inni no ma goddo joganaki ma puttere ida jogani non hore ma kala ko faala goddo joganaki ma goddo ko dewga ida naati ida ari jettugol ma ida ari jonnugol ida ko amon bonde dewgal ma am parasite an lampu gerto on fodda e dewgal parce que on anda dewgal ko ngesa ana yow ka qur'an rewben ko ngesa mon be sikki ko bugagol worbe ben kadi ko ngesa mon be sikki ko bugagol ngayda on rondi dolle bibbe min nana woni de kono hida tawna sukala ko saadade sukala da wede ka ko tame mi sukwana hore buuko e makko on wuuro ya fola yande ngesa mba alla yewti fi mum pensé dans la spiritualité ko wigol mandaro ko honno ngesa mo irta go leydi din taw ko suɓetel maw memme immota ko baaw ɗo no yawde ka ngesa ayeno goɗɗo 10 kilo hakkunde makko hokkoɗo makko gon e ngesa makko banno yehi 10 kilo 20 kilo wona leyɗele woni rewde o feeƴa hakkunde makko e wuro makko gonno yehi 30-50 kilo e wona huɗo e leɗɗe o feeƴi wonnum hewtinimo ton ko leydi moƴƴiri a wiyen ila haala jambude ma faala jambude ya ndara photo o seeɗa ndara yewtere o seeɗa ƴetta masque fena fenta andi awde ndi suɓaka suɓade leydi ndi ko hore pete jooɗiɗa babba aduna fof no sotiyiɗa ɓuttini yangiɗa andi yiɗa warbi koɗo wiyete gurdam pete giggol ponti giggol daabeji suno ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni Allah ma ko armoire wi ñani ko danki ñani ko birikije ko ko ɗum ɗo woni Allah ma suto ɗum ɗo ida suti non bay ça c'est pas une vie Allah wi en sonnajo ko ngesa ma andu kadi an sonnajo gorko ko ngesa kon wonda ila dawda e kon wadda ko goddo no ton ko jettowo goddo no ton ko jonnowo e ça devait être réciprocité kala ko réciprocité ala e mum hara yahay arta yaltu e mum wota dirtina yimɓe belle tawɓe hay wallitotta koma dirtingol koccum wota tawe e gurdam wota tawe e gurdam dirtinangol yimɓe pelle tawɓe kamɓe hay koccure nder konko dirtinta ɗon hay koccure si tappiɓe ɓandu ɗum ko ni ɓe waɗata fi hon ɗum ko a lampu gerto ala barki ko an non wi'a jom barki ka men kono ala barki fes an e barkiɗo barki ko nafoore ko nafuɗota hoore sa nafaali hoore ma ko nafata yimɓe ko lorrugol aduna o a lorray woni aduna o par ce que a jiiɓa e dewgal manga sa a jiiɓi dewgal ma a jiiɓi ɓiɓɓe maɓɓe donc aray mayin goɗɗo noon jaɓi wo si tawi o jaɓi yawgol ka spiritualité ko remugol hon ɗum konko faalaɗa danko kadi ko remata ko rema kadi awdi ndi yiɗi dans le religieux ko koddoriye ko Allah moyi ko ni yarata ala ko o tigi wawi mi anda mi. Si moko pa
jooma ɓiɓɓe jooma taaniraaɓe fuɗɗori yewtere mi anda nana angal sawru si an a anda komo wonɗa yewtude on andi ko jentotoɗo ɗum ɗon kadi yurmotala si a goɗɗo huɗo mi anda an kadi wima mi anda o yalta e mum o faala wi'udema min mi sanjata aduna o fuɗɗori yewtere mi anda o faala wi'udema wota yangi ɗo min ɗum ɗo ko ni mi tagira ko jiyam haray koye o tigi eto dans la spiritualité o yiltito e wonki makko kin ko do'i kon e wonki makko kin e ko tiiɗi kon e wonki makko kin o jaɓa yi'ugol ɗum ɗon e faamugol ɗum ɗon andi ɗo ko probléme kon ɗum waɗi siɗen yiɗi jentagol yewtay en ɓe fi aduna on yewtay en ɓe fi Allah yewtay en ɓe fi kala piiji e yiɗa jentagol yewtay en ɓe fi hoore men ko fi e yiɗa yi'itagol mi anda sino woodi ko muusi ka hoore leydi ɗo hewtiti yi'itagol par ce que se a yi'itike ila ɗon nawri yeeso ko golle habbi ma wona feloore ko on ɗum wiyeteɗen golle ko créygol gurdam ɗam faalaɗaɗa ɓay noon créygol mana remugol ko yaltugol e remeede ko golle a andi gurdam siɗa e gurdam ɗam faalaɗaɗan hande ka dewgal ka politique ka jawde sike a remu si tawi hiɗa e gurdam ɗan a faalaka ka dewgal ka politique ka gurdam ka ɗaɓɓere jawdi ka enɗan sike hiɗa remeede no remeede noon allahu akbar si a remama ka goɗɗo yima o anda yiɗa remeede Allah walle kadi si tawi hiɗa remeede yawa faamude ɗo wona nokkure ma ici c'est pas ta place si ko gorko wonma remude a waɗi ko wawuɗa kon fiyo accu remugol ma sanju on gorko ɗon sanjiramu gorko go no dagi no dagi ko haala mi joni tata mi acci taliya kayawɗawa ko anjeyi si tawi o sonnajo jonnano accord mum haldigal makko ngal dewgal ngal laatta bem makko yo innu okki yumma makko inna okki imamu jon inna okki fop inna okki hay lanɗo leydi ndi si jiwo on wi aali jaɓi yo okke dewgal alaato ɗum ɗo holli si en contrat ñande jiwo on kadi wi mi faala ka dewgal ngal aray maayi haji goɗɗo ko wiyata acciti iɗa jogi noon ko no joginoɗa non a haldida a jogaaki a haldida dewgal ngal no e batte muɗum fodde on ɗiɗo kala hiɗon e ndin ahadi a haldida o sonnajo ɗo ko ɗum ɗo wondi on mo goto kala e mon remay lowre mum nde joni si tawi woodi ko a remali ka nder lowre ma sonnajo on ndaari nden lowre ɗon nde remaka himo wawi yaltirde e contrat on sabu ko nden lowre ɗo remaka ko an kadi waka jalika a gorko si a ndaari a tawi oɗo sonnajo waylota ko hayre nde waylota hiɗa wawi mo sanzirde sonnajo c'est la solution la plus rapide nawna selli ponnay dewgal nawna selli foy kala mo nawna selli ponni dewgal mo harina e dewgal woni are wala e dewgal haray koye kaso o wonno parce que moi ma page c'est la page de la libération
dari ko yaltinta goɗɗo bi isinillahi na e dole e majjanga si tawi video jande woni sombo goɗɗo e goɗɗo serti haray o laawi ko escape ko un prisonnier o laawi par ce que minen min newta wuuro e nder hombo sami ina wata mi jaɓi ala ka mi waawi fof koye ɗum ɗo wuuri ko naafi kam kaako no woodi ko waawɗa ko fure woni waawata goɗɗo wuuruɗo no waawi goɗɗo donc may sa salike noon yiwgol vulnérabilité c'est-à-dire lo'ere ma nde e tiiɗere ma nde yiya ɗum ɗon jaɓa a tampay. Merci Omar Diallo. Donc yiltito hande dans la thérapie c'est très simple. La thérapie c'est très simple. Thérapie ko phase ji sertuɗi andu noon a wawata dikkude si tawi a heɓani ko jentoma. Je vous le jure no woodi worɓe hiɓe mari sonnajo moɓe yewtidata e mo harale ko sonnajo maɓɓe hiɓe mari ɓengure nde ɓe yewtidata e mo. J'ai vu des gens, j'ai accompagné des gens qui payaient des prostituées yoɓaynoɓe haylotoɓe pas pour faire l'amour avec ces gens-là mais pour communiquer. J'ai vu ces gens-là. C'est-à-dire ɓe yoɓa ɓe luwana ɓe cuuɗi ɓe sodana ɓe otoje ɓe jonna ɓe jawle parce que cette femme communiquait très bien avec eux. C'est-à-dire on debbo ɗon no mari nowru ko jento andi fodde hiɓe haalude hiɓe yaltinde ɗen bombuje tawde si lutti ka ɓandu maɓɓe halkaɓe haɗaɓe ɓe golla haɗayɓe ɓe wuura boyiɗa yaɗo no warto. Ils n'ont personne pour les écouter. Donc, thérapie d'abord. Le premier travail d'un thérapeute, c'est l'écoute. Ko waawugol jantam. Na waawugol haalugol. Ko nawnuɗo haalata. Ko nawnuɗo haalata. Sayi kamen ɗo fayda docteur ɓen ko kamɓe haalata nawnuɗo haalataɗo. Ko ɗum hatta yimɓe ɓe dikka. Ko ɗum a yiyay goɗɗo no wattane ndiyan nawduwaka wattane. No ñam no waɗane ordonnance mo duwaka wat parce que o haala susata haalude goɗɗo wi no jangi ko docteur jogi diplôme ji nano e ñaama dande mum nden no dow ga on ala mo jento sa yi leyɗele Afrique avançata c'est-à-dire ko jama on haalata ko jentotoɗo ala ko janguɓe woodi ko haalo ko ɗum kayde no jangi so ɓe inni no janga inni no honto nafoore mo jangi ɗon faamike honto nafoore ala ko ɓe haala. Merci julde ba Mamadou Diallo. Jonnon mi yi rewɓe ça fait pitié yannuɓe piiji bonɗi juste parce que ɓe heɓimo ɓe yewtida. C'est-à-dire faale maɓɓe on ce n'est pas wananu on bonitugo mais c'est parce que la communication occupe une partie très importante dans la vie d'une personne ko ɓe heɓamo yewtida. Oui a wata yewtude question réponse no tagi no haru a wata yewtude e musidɗo ma tawɗo gunduji ma ɗi ngo duwa kadi andude a wata yewtude ɗimmoɓe maɓe fof par ce que nden yewtere ma nde yaha ha nde tawa on mo wonnoɗa suuɗude nden yewtere ko ɗum woni wirtere mais ɗa wawi yewtude docteur joma ɗa wawi yewtude thérapeute joma ɗa wawi yewtude on jananomo andama ça se partage. Donc il faut que ɓe yimɓe ɓe jentoma si tawi noon yimɓe ɓe jentotoma ko ɓe wona authentique a andi ɗo a yiya goɗɗo no yewtuda e ɓe ngumu ma e muɗum mais tawa ɓe o miijito leer tati ko honɗum o haalata ko honno yuɓɓirta konnguɗi ɗi hara o blessali o na wondigal mum siɗa wondi e goɗɗo il faut que tu te sens libre dans tes paroles tawata ko wonɗa meeɗude konko ɗum woni yaltude ka honduko ma si tawi ko ya meeɗu goɗɗum haala goɗɗum seppa e hoore bulle
yaltu ɗum na gurdam wona gurdam bani adama wona gurdam ko ɗum wonma nawninde ko ɗum hukkata woɓɓe haylagol e bone par ce que mi haalani o hunde woodi ko wiyete kon Cambérène Ba ko wiyete kon Sunkorum Ba ko ɓe attoto janngude taw ko ngal ɗengal ko ngal ɗengal taw ɓe laggoto haa ko wiyete Patini Philomane Bile ko ɓe attoto janngude taw ko ɗengal wi ko ngal ɗengal taw ɓe laggoto haa wela ɓe uddita noppi maɓɓe ɗin haali udditoo. C'est la clé du monde, la communication. Anna sa natiri dewgal parasite ma sa natiri dewgal lampu gerto c'est danger parce que a sikkay goɗɗo no jogani ma goɗɗum ma sikkay hiɗa fotti waɗugol goɗɗum hiɗa jogani yimɓe goɗɗum mais tu es en danger an parasite goɗɗo joganaki ma goɗɗum an lampu gerto a joganaki goɗɗo goɗɗum c'est la réciprocité ko gesele remetede mo remata lontinir mo remowo ko ɗum welata Allah ko fi ɗum o tagirma ko fi ya wuuro ko fi ya sendoto yimɓe ɓe wona fi yarɗo e wullugol e wullidagol e haajugo jonno may wona ɗo remete gadna ɗo ko wiyete kon victime ɗum noon no heewi kamen ɗo victime wona ɗo remede ko honno o yirta aduna on ko honno kanko expérience ji makko ɗi wonirta haray mo e nder aduna mo kanko nidine c'est à dire mo hato jini tum jonne l'insécurité I want peace, I want freedom, I want food, I want foin, I want faim. C'est-à-dire, tamelang, suddelang. Daaro ka no ɓurana on yewtirta noon nelaɗo. An suddiɗo suumi, ça c'est la victimisation. An suddiɗo suumi. An suddiɗo suumi. Boum, voilà ɗon ko remugol boum daro suddagol suuma hakkille ma yiwe suddare e danki victime c'est à dire juuɗe ɗen gollata gite ɗen gollata noppi ɗin ko mo suttiɗake ɗe suddare ko no suttiɗake mo immike darike ceke mo suttimo yiwde donc neɗɗo wonaɗo remede ka hoore leydi ɗo ko honno kanko yirta aduna o kala ko woni wona kanko kala ko woni à l'extérieur de lui kala ko woni external kala ko woni ɓaawo makko ara yimo tami juuɗe waɗi kadi mo sikkude goɗɗo no joganimo ko jonnamo o yejjiti koko wattitete jawdi ndi jogiɗa ndi hande compte bancaire ma on ça reflète valeur mo adduɗa on ka adduna valeur mo adduɗa on ka adduna c'est-à-dire solution ji ɗi wonɗa e ñawdude ɗin ko ndin jawdi sa yi jawle ɗen Afrique mbuɗi men ɗin ala valeur les gens ne travaillent pas yimɓe ngala wadde valeur ɗo na laamu ngo woni gollude na jamaama c'est-à-dire laamu ngon ko e jungo jama on normalement doit mowude jawle yetta ɗen ɗon jawle investissade ko jama on kafi ko kono nde wonno jama on gollata laamu ngon gol ka banque mondial ka FMI ka baba mbuɗi ɓen ɗin si a memi ko dolingwal ko dolɗe si a memiɗi ko dolingwal si a memiɗi député ɓe momɓen ɓe haalanayi ɓe ko honɗum ɓe votata an cawtoɗa ɗo wo ko démocratie a votana député jo ma anda ko gollowo goɗɗo iɓe ñawliɗo no jeyi hoore mum
ɓe haalanayi on député ɓe mon ɓen ɓe wi ɗon hiɗon votani ko honɗum yahata siña aray a gaynaani si tawi le législateur windowo sariyaji mon ɗin ko maccuɗo ha ala ko mi weltani Allah subhanahu wa taala ka horeteɗo ko tawata ha kami wonɗo min nawna selli mi yettali kartal mi ɗiɓani goɗɗo. C'est regrettable. C'est regrettable. Ça, on me dit, j'allais regretter toute ma vie. Ouais. Na wonde non mi da ani ɓe yimɓe ɗon ko ɓay miɗa andi ngal kartal wona ngal liɓede ɗon, ça n'a aucune importance en Afrique. Ça n'a aucune importance. May donc o victime ɗo si tawi the outside world sadi ko wontiri ɓawa ko adna yaasiyankejo on moodi makko musidal makko ngal ɓengu makko gouvernement on Makka e Madina kammu ngon malaika Allah jinna andi ɗum ɗo fof wona kanko. Si tawi non ɗum ɗo jonnaalimo tamalimo jonnaalimo konko o habburi ɓe ɗon konko o tañinuri ɓe ɗon o sikka himo toña o suddo o suumo ko suddagol suukon o sikka no himo toña o wulla ha ñande o maayi ma ha ñande gite makko ɗe fini ka fottuɗa e makko o ko himo waɗa ma himo wi'a o yejjiti wonɓe waɗude ɓen ko waɗoɓe wonɓe wiwde ɓen ko wiyoɓe wala dole ɗum ɗon wona ɗum wona e jungo ma woni yimɓe ɓen ko koɓe woni komɓe woni feññinde wona fiima warowo ko warowo moƴƴinowo ko moƴƴinowo ko réaction ma on marɗa tagam criminel ko criminel na ɗum na c'est pas ta vie. Nafo ko nafo, lorro ko lorro. Merci Mohamed Ali quoi. Excusez-moi. On tuma non kaida mo himo fela. Oy, wobbe no jogi hande deftere. Sida fala windude deftere felore, blaming yaw yida e mabbe. Are wanda kara wadi hunde ka kara wadi mana hunde ka kara wadi e do wadla hunde ka e kara wadi est ce que ko gonka ko fenande non do yarde wobbe kan no nunna dum tum be fela ko woni wo sona hore mabbe be fela ko woni wo si wona kun rodum kumbe woni juude der ngurna mabbe andi kon non thérapie kon non ñawndigo siɗa ñawndade wono ɗo joni si goɗɗo toñima kala noon e tooña Allah yiɗa tooña mais siɗa ñawndade na tooña ɗen darata na tooña ɗen darata ko ya ndaaru ɗin jikkuji ɗin frenji ɗi jogiɗa ma nden niwre nde jogiɗa ka tooña ɗen naatiri ɗon way sayi e kurure no sera bulore kako bulore e kurure mi sendidirade ɗiɗi sekeyɗe feppodin sayi victime sa ndaari buru la victime attire le buru ndaaru boddi sino yahande ndowru ko barangol ndowru ndun boddi ndin attoto poɗude taw si anda ya une proie à côté barangol ngol ko ɗum wonɗa dégagede kono ko kulol ida huli goɗɗum ida huli a wawata remude lowre mande joni noon hiɗa remede antigiri hiɗa sikkude a gaynata hiɗa sikkude a yona attendez mon frère gasi kanana jogoy justification boy mayintu
parce que suddagol suumo ko jonnugol doole ɓe suddaki ɓe. Suddagol suumo ko jonnugol doole kala mo suddaki, kala dariɗo. Ƴoɓagol ko jonnugol doole dariɗo. Turagol ko jonnugol doole dariɗo feewi. Soodagol e ɓaawo ndiyam ko jonnugol doole wonɓe soodade ka nder ndiyam. Si ala remude gurdam maɗan ko honno soñirta? A soñata ko goɗɗo remay ma soña ko remuɗa ko. Ah oui, c'est ça la vie. Ko amma hiɗa remude ma hiɗa remede. Kono noon fayda o remegol no woodi e men, no woodi. Parce que ko nokkure ga goɗɗo wullata no woodi han. Ko hiɗa toña, ça pas. Donc wonɗo remude gurdam mum ɗan du créateur, wonɗo moƴƴinde gurdam mum ɗan, kanko mo andi kala ko woni fottude mum ma kala ko woni yiwde ka hoore leydi ɗo, action ji yimɓe, yewtereji yimɓe, ɗum ɗon na e doole makko woni. Kono o woni yi'irde noon e kono woni faamirde noon, no o woni firirde noon, ko ɗum ɗo woni e doole makko. Piiji ɗiɗi no heɓa yimɓe ɗiɗo, ma hunde wotere no heɓa yimɓe ɗiɗo. Tiiɗina oɗa wara oɗa, mo tiiɗini on o jaɓu, o jaɓu goɗɗo joganaki mo goɗɗo, o jaɓu kan gayka ɗo ko kanko naadi hoore makko, kanko yaltinta hoore makko. Mo wari on o inni no nanon duyra nanon Allah nunda nanon duyra koyo jonna ma ko mi jonno. Neɗɗo wonɗo remde gurdam makko ɗon haray kanko e nder haajuji makko ɗin fof ko hakkunde o dari, na ka serade, ko hakkunde o dari e nder haajuji makko ɗin fof. Himo wuuri nder ton, na o furayde, na o fewjanteɗo. Sa yimo ka nder haaju makko a tawa ka hakkunde haaju yon o dari. Sa yimo ka nder gurdam makko a tawa himo wuuri, c'est à dire décision ji ɗin a tawa ko kanko wonɗi eɓɓude. Ɗum woni wonɗo remude gurdam mum. Sai ko a wona ɗo eɓɓanede, ko a wona ɗo remede. Ya remama noon mo yima, mo fotti e ma hoore makko nde musay. Wonɗo remude no andi miijoji makko ɗin e so andeji makko ɗin, ko ɗin ɗon woni e compte makko, ko yo eto tinna o huɓindodi ɗo, yo woɓɓe go huɓindodi. Si tawi ko wonɗa miijade, koko goɗɗo go woni fenude harla wonɗa sohdude. Si tawi ko wonɗa sohude kon, koko goɗɗo go faala ya sohu, haray battane ma on sa ya waali samtude no hulɓini, no hulɓinanima, no hulɓinani kadi wonɗo takkoma wonɗo majjantade. Par ce que raɓay, wallahi raɓay ɓiɓɓe maɓe, raɓay wondiɓe maɓe, raɓay kala wonɗo majjantade sona thérapeute. Ko thérapeute yo to woni wawata raɓude, c'est impossible, parce que lui il est neutre. Le thérapeute doit être neutre. Oui, thérapeute jo kanko lui doit être neutre. Raɓay a jentike wonɓe wullitade ha an kadi daari a watti wullitade, a woni négatif, a fuɗɗike wonde négatif iñolajo an tigi, a fuɗɗi gañude ay hoore ma. Merci Samak Balde. Neɗɗo wonɗo remde gurdam makko ɗan goo o suɓoto, o suɓa e awdi, ɓay mo andi ko o aawi kon ko ɗum o soñoyta, o suɓa e awdi de. Wona fi goɗɗo no Occident, wona fi goɗɗo no Amérique, wona fi goɗɗo no Angola. Ɗum hollimo moƴƴamma. Non, si tawi choix ma on ko sifa ɗum ɗo, ko Occident, ko Conakry ɓe woni bappa, koko wonaɗa feññinanede.
e ko tawoyta ko ma tawe ɗum no woɗɗodiri kono noon si a ɗayni hoorema mi annda ko mbo gonga nayma donc aray ka lannode yewtere men en wii ka aduna ɗo kono bana adama on eto si tawi a wawata changeude mo wonduɗa on change mo wonduɗa on la meilleure solution a wawata changeude moodi ma change moodi a wawata changeude sonnajo ma on change sonnajo wota warmo de wota posonum wota naɓmo kaso wota on sertu no kaaniri kadi ɗowne Allah yiɗa Allah no yiɗi wondigal no moƴƴiri sertigal ngal tawa kadi no moƴƴu no ɓuri wondigal ngal goɗɗo anda on ɗo aduna foggiti ko jelo sertata wontido yagati no heewi kono waɗi si ɓe wontidi ko ɓay goto kala e maɓɓe heɓali ko faala mais si tawi on sertidi nun ka boni on wata yidutude mi anne ɗo kadi hunde wotere gaño wota jaɓu gaño nene goto ma gaño weldiɗo ma on wona gaño ma na gaño ma wona an o waɗi no gasa gaño ɓen ɗon ñande goo no wona giɗo no sorte e jungo gaño ta nato e kombaji ɗi wona kombaji ma ta nato e hareji ɗi wona hare tampinalen ka hoore leydi ɗo sona hiɗen e gesele ɗe wona gesele men hiɗen e piroji ɗi wona piroji men hiɗen e ɗaɓɓere jawle ko wona ɗaɓɓere men ko ɗum ɗi tampineji fillito nene goto ma no haɓida ɗo e goɗɗo ko nene goto ma haɓide makko wona an il faut rester neutre weldiɗo ma no haɓida e goɗɗo ko weldiɗo ma on haɓide makko na an e makko haɓidi si ɗum no yewtede iwto jento men ta ñaaw ta ƴettu position ay hakkunde leyɗele nden ɗum no woodi les traité hay hakkunde leyɗele ɗen nelaɗo waɗayno des traités avec des pays yimɓe ara inna nelaɗo ɓeɗole ko heferɓe inna non y a des traités entre nous non agression a haɓatala mi haɓatama hay si tawi ɓe hukkodiroyi e ɓeeɗa oɗa arata inna no ko jatigam wona haɓitede mum cowto ya cikko toon sa tawi police no nangi nene goto ma ka hor na an o nangi wona an o nangi sa tawi pullo no piiridede ka lawol na an wona piiridede ko ndu wawɗa waɗanɗo musidɗo ma c'est des informations siɗa mari ñameteji walliram siɗa mari aɗa andi avocat walliram siɗa mari information ji ko yowiti e sharia walliram mais wona guerre ma an c'est pas ta guerre si an wo kanko on lutti ton kombo nafata go an wo kanko on waɗama jolo ko sogoya kombo mon nafata o yan kombo mon nafata o yan donc si a wondiri yimɓe ɓen no moƴƴiri ma a sertiri yimɓe ɓen no moƴƴiri no hasi kadi ka fottoyo gaño ɗimmojo ma gaño musidɗo ma no hasi ñande go ka wonaya giɗo ma tout ça ce sont des règles de la vie kono ɓay tun ko ɓuri kon yiɗen jaɓi ko hoggo woni diina ko hoggo woni politique ko hoggo woni dewgal ko hoggo woni ɗaɓɓere jawdi là on va toujours se retrouver dans des chaltras donc aray eyi meɗen weltani kala wonɓe wallitade fi oɗo page so yi o page ɗo no existe wona ɓay nawna selli no arda yewta yeeso mum il y a assez de personnes qui soutiennent cette page financièrement na mimɓe woni soutinde min mbiɗa mari komi ñaama ils soutiennent ce qu'ils aiment hiɓe ko tampine Afrique en ɗuuɗa tambitagol ko wiyete cause mo faala de ala ko pirane ko yimɓe tun jokkuɗe enen en ngala mana ko wiyete cause mi anda no mi haalirta ɗum e pula par ce que no deeƴina ɓernde anda hiɗa mari ko wuratɗa fimum hiɗa mari
ko wonda yanganade fiyo daro ka adna do fiyo wode fayda enen non duuda ko lampu gerto tum ko sappo e jeta nyaamobe ko kanum hajjino ita ko dum deno yiwa kadna do waray urali pana adama be no mari mission wadde mo ka hore leydi do si anga wawali daranade on mission den hulande ida wawinde daranade sabu supportugol kala ko darani dum do kala wonbe arde do winda commenta no participer et développer au page parce que o yahay a waday lawol no o yehirana himbe tawben hato jinem donc bani adama ka hore leydi do be heba an kadi combat mo wadata fiyo daro fiyo gundra bo daro ko dutti ko fo ko jono jana ko oto anni ko maadi anni ko bengo an ay bappa na anjeedu ko ala hoy non ko gollitirta tout est là l'idéologie ko dum sendi en leydele wonde immade de seke kambe no wodi ko be woni doa pirande ko tawata ona yigal ka leñal ka leydi ka chaka ko non c'est pas ça ko wondum holida kon ko holida don holibe sifa dum don ko musibe e hola darane dum don no nyawnda wonki andugol hino wodi ko daranda ka adna do ara na nyaamugal iyara helbina kabineji jawdo nayo da ko cause mo daranto da sai politique afrique wana politique cedati be ala ko be huur ko mbodi ton kadi awayra na yari nyama awayra na nyama yari ko be kan no may baawdo goddo daranto hunde o maya fi may ko dum yete banya ko dum sendu may kulle darono da hunde ura fi hunde maya fi hunde tawakal hunde ko wela nem wata yabito cause vivre pour une kuta yabito woddo e der hoggo dum o yata dum aduna wata yabito support gol une cause noble dans la vie mi ala torade haye goto mi da mari ko mi nyama ha nyande mi mai mi andi tagudo la majitirtala merci beaucoup merci pa Mamadou merci à tout le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullah.